Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakakat pra bat kat kendai terik mentau benai kelalingkon arhajar kat kendai. Keseng samla maulai nong patau, kala pelong ye ke lempung tamasa ke ba arsengi, ban penbernya sipor, iki khon jok ni kesnong, kentop iki kena bat kisamla, kumjuru kikat tu kan ni kirang ba. Nalor ke je ko ba per ki bala pelong hakakat pra tereng, hakasengi ke ba ar, bat ke bereru ke kon, kata hakakat kendai tereng, lapan kot no ye ke ni ke lempung, hakapor jan mien, da kerensan ye kop thai babriu, ni ke mes nong patau arhajar kat kendai. Hakani kerensan nai simenta da ki khat lai ngot ki thai samla, kani kesnong, bat hadien ba kilayat lang ba ki raun ki bapan i ye ke jing babriu, ke jing dait riam, bat ke jing pro jabieng, ki lai ngot ki ba ki nong bishar ki la ibet ban ai ke nam job, ki kentop ye ke samla Queen Si Jana, ke bala yora ye ke nam lado kum ke mes nong patau arhajar kat kendai. Ke samla ke bala job haka kedan ba ar kedai ke samla Ripika nong kenri. Bat haka kedan balai pat la job, na ke samla Emiren Siana Karlingdo. Ya ki kusnam si kinong job hakani kerensan, bat haki wedi ki Jacob, lasam da MLA kani katany, uba proses ti saukme, uba lalong kongsan haka jelang. Kat ba uba marbot da karpat ulalong usembut kongsan. Ringkat ke jedan lang, urang ba dong jong kani kesnong, uba boni tongwa. Hamo di minigawik yung sing samla, ngis kokumen. Mantang is i ke miss nong pathaw. Mataw sila mga misyo lep ha. Nakalyang balip, ngis yung barfa kitip, balip masar, di way naglong along kong bahaying ubasem polok bajan ilay kren nagla jonga hagin minin ngasngi yung paiba manta kalong nong pathaw ngisli mulumala lasam snem manta kan mis nong pathaw ngis ai kalong mulumala gi price ngi kwa banak lang jong pi lasam snem bono daga scheme gini long bahe bi shong kya shong kun manai daga cash price kanang balay baka mis nong pathaw kan kambiang ngalakunari balim balasam snem nam daga seng samla nong pathaw ngis ai silak tingka nam da jongpi baleng ang komta ngakwa bek samla kanong iso komen gikimi gikipa kanong iso komen hadon kan program yung kan program kanong iso komen balay kadon kan program kumni ngilom lang wan naga bala wan naga sngi adawan nang ni gikhun gisyak gikhun kalong girwai ikun ki benil ka jong kasam kanong isu kemen pigadon kam la kumnu borhoj kalau bani kendo dong tears of togetherness kajing sko bang bani kendo isu kemen chisnong chithao wong menen na kalyang bo bani idon kam bani kendo kani kami kalau hak jo por bagi kwa kalong bangin project ban haju po ban ketiu kasap abong kasap nanum kan jong ong kasap ublen ai kasap bangan syakri ya pi tang apa syakri hok kitna pi pyar kum se pilat raba manda banker ya la kapsa usim jongi korang tajit ibelai lawa donna kondap syandang ime flur mingi bideng shan marwai nang yalam kumpi atong shem hai Kutiran sing kosim don kuram donna Iya iyo kang yari senang Iyeng sahi kong uring lalo Kasyuwa oma kari kasih pintu klur mingi detention marway nang yalang kunti
sur hajik long shida Tian yu sahib ling bachiya telong shirta Henry Hosi hiju balak nela Dajing syumur balo kila gela Kumklur mingi Hiteng syamarwe Nang jalan gempi Hatungin syamai Kumklur mingi Hiteng syamarwe Nang jalan gempi Hatungin syamai In Shanghai Conclude In Shanghai Pentu, hang tu. Tuh. Tuh, bye bye. Kakti kalau poin nem. La poin. Let me check. Yes, please. Kindly introduce yourself. Kami berkerana pibro, kegeteng cunga kadai margo koridor nakben, kangadai contestant ibaning kong kublai shibun. Play pibro, ningkong judges, but ya pibro badan hang dia. Ngaka teng dia pi shisha batau, ngapuli bi, but ngadai contestant number A. Play pibro, kakateng canga kadai Rifika no kudri, ngadai contestant balai. Play shibun. Play pibro, kegeteng cunga kalau Indonesia kharkam ni, bat ngadai contestant number 4. Play shibun ni pibro, kakateng canga kadai ilateng kai nom kudri, ngadai contestant number 5. Kegeteng cunga kadai event listing, ngarang sidak dia costume designing, pementang ngarang dia internship, bat ngadai rule contestant number 6.
Sokonor badan buram ipi kajan biat ka pakaban ipi sia baro ka kerteng ka jonga kalong IT lenjana adang puli menta ka kelas 12 kontestan number jonga de number bahinyau play support Jing ku play baning kong sa pi isang kunor ba bisari ni haloran sang ba pa ka jing play pi pat ba badan bentahan ni barokon kateng jonga gadai larsa khar kamni ngadai I nong yeshim benta ba pra play shibon Shibun ni pigi nang song kunor badan buram bade pigi pat ba baro ba kilawani management talang hagani kasi kagerteng jonga kadai emergency na kharling do bang ade contestant ni bakinda kublai shibun Kajan miat ke bakaman fi baro badan hania baik nang besar badan buram kagerteng jonga kalong Amelia khaling do bat ngadai contestant bashpo play ki pajba berok hat balik shokono badan buram ngaketek guenet khonglam bangade contestant khalwe ringkat bagi nong shongkonor badan buram kakerteng jonga kadai man bahalen jana ngadai contestant ba khat play shibun kabaning kong nga ay kublay ki nong songkonor badan buram kakerteng jonga kadai Quincy Jana bat ngadai contestant bakhalan thank you Hello Kom no peace no Enjoy Sis babil kaya tak loy kata taliok kita ikiyaw Pailan na niya na po na pataw deh sis Dinglong na lang siya na natip shoot. Deh. Subangam. Alright. Kibarki gilangat jadi dero. Present miss. The miss. Katu kita pas ngurta number 11. Understand right? Deh. Bisa dengar di sana weh. I'm telling you this ma. Shisha kari ba shisha bet. Mentah tak ki Adidas, ki Nike, ki Engine. Mencuba cuti pada kita kimi ada ki lan Adidas atau light satu lagi ada umi itu logo Nike umi itu na NCN yes miss long ni siapa kader bi mama hey
लड़की ओ लड़की ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए गली गली के आशिक तो मेरा होना चाहे हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए हम तो है दीवाने तेरा होना चाहे सीटी बजाए नखरे दिखाए सीटी बजाए नखरे दिखाए बीच सड़क पे हर नाम मेरा पुकारे ओ करके इशारे ओ लड़का ओ लड़का ओ लड़का मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़का ओ लड़की ओ लड़का Ang ngani nong malki, ngami nga sa malki, taba sarkar sa lengra. Isinang tak sa sarkar habis itang. Deh, ta. Ani, terima kasih. Pikir tak kamu biasa isian? Delfinia Patao. Ha? Delfinia Patao. Delfinia Patao. Mana bahikay kaya cisyat ang mga ani itu. Mga ani saja. Masih itu beriora. Jualan promo. Pilih sekolah no. Ya. Oh. Hasinot. Kelas A. Class 6. Kelas 6 ani chịu con ngay bà hệ đi. Ta. Bây lẽ bạn mình ta hayang hirap kam en sa chan yan. Ichu sa chan re. Konyaman. Okay, all the very best. Le bha ka exam ko jo bhi. Eno kimi siya no. Barki man ta larki. Hai de chito. Okay ta. To all the best mo. Puli bha ka exam Delfinia, right? Okay, tapos din tayo Delfinia. Hi. What's your name? Ivalina nong kanri. Yes. Nongkani. Yeah. Kapag pera kasi ng mga bataw. Ngayon di iba panahon iba na jit. Nongkani. Dahil. Taong may asisita Jai. Long kiba Jai Jai. L kiba JJ. Right? Takam siya nindit. Tapi ang kumno kerteng kumno. Ivalina nong kanri. Oh, kapta. Nongkani. Ivalina nongkani. Pai kanri siya napat. Ha, ini dah cakap. Okay, pilih you. Pilih school, pilih belah, pilih rap, pilih riang, pilih kelas. Let that computer course. Computer quiz. Computer quiz. Like that. Toh. Ivarina, right? Ivarina nong kendri. Pisa sini kadang ni? Ano? Syati sir. Syati, Sharum baca ya istilah Sharum itu, eh. Dai, okay. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Ain't a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man.
kejing hikai mapi yo kejing kai bahatam. Desi kedai kejing syarem ko jopi ni di kejing job. Play pi barwa bakajan me ka bakamani pi barwa. Di kejubab jangan ti kadai kalong kejing job hi ladang job hakani kajan miet. Bal ngar yo ara ya kanam bala du hani kajan miet. Kalong ka ek ka bapen kemen sibun yang ngak hamtam. But kumjur bangan sedang ini baret but bangan sakio syak kamsa perang bangan juale syak kiwi piki jaka kata ka dikawe ka lahat ka ba nga iman mangai kum model nga kwa bangan kontes ru syak kiwi ki jaka bangan kam yo na tangkata hi kublai shibun. Yay, can we have contestant number 4 please? Can you take the center stage? Yeah. Kai kata ka jingkan mau ke jopi kata kaba lajah ke jopi bamachua kaba pi kan mau be jaka kai kata ka jing ja kaba pen kan mau be pi bat balai kai kata lesi la bani ke jikmen la bani basosi tak ba balai ba. Next question please. Miss Glamour Extra. Thank you. And yes, moving ahead, we kindly request contestant number 6 to kindly take the center stage. Kai kaba pisngo ba kapen pair ya ka Meghalaya bat kiwi ki jella jongani kari India. Play people rock badan hani kasni. Te jawab junga ya kata ka jingli kolong ba. Kai kaba long ya ka Meghalaya ban pair na kiwi ki jaka ni kiwi kiri kadingkong de kadai nang ta ka tribes jungi. Kan baba hari kami Meghalaya kadai kajaka kabapun pelat kini ki tribes nantaro kawai ru kalong ba ka jinglong jungi ka jinglong tili jungi ki para khasi khara bat kawai ru kalong ba bakam kongsan kadai ba kini nong Meghalaya ki kamburong bhai kin thai kuma phila pe ki kiri ne ki jaka ki kin thai hi ki kam ye ki kin thai hi kam iben mo wat ai ka jut ka ai jaj ai kuru ki ai be susun rang hendrai ni so sarong ba ka Meghalaya wat ki garo ni khasi ni ki penar ki ai ki jaj ki ai ka burom chakari chaka khanthai please bon. Request contestant number 7 to take the center stage. Kajikli kalong mano bala ai mensim mano bala penslure pi ban wan chakani ka pepeun. Please bon ke jingkeli kajubab janga kalong ba la penslur hi de imei ipa yang bangal le hani snong hatau nga hapen sendang lingkong swan nani na snong kesnong nong patau ka bang hapen sendang lingkong bat kumjuru ki para marjan ki penslur yang rei banga ngap kwa na kamsim la dia tang ba lidan rengak ngap kwa sim la dia tang ba hadien pat nga kadon kamsim slur hakamin siam jonga ka ba ong khilat yang hakmat bandile ya kames nong patau place buat. And now we kindly request contestant number 8 kai wa penlong pi ba penjob ya kani ka Miss Nong Patau 2019. Ladang ajab ya kani ka Miss Nong Patau kadai ka jing slur jonga namar klem ka jing slur ngamla banyang hani po stage ti ka jing job jonga kadai haba ni slur haba ngidan ka men siam haba ngidan ka men siam ba ngila banle ti kamdan ka jing no ru haba nitmu ya ganu ni ong hi naladi haba ngangat ngala banle haba kiwi kila banle balay mga ngamla kublay shibon. I request contestant number 9 to kindly take the center stage. Kasikili kalong lara pia nujor hapadeng kakentai but ushun rang mano tharai bakhamla mano balong stronger but balay kublai shibon ya kata ka jingkili jongpi but ngangas ngau ba hoy gi ong mo yung yusin rang ukam klan banya ka kentai hinrei ha ka jingmu jing perkan ni ha ka mensiam bro khot ka klan ka kentai but
But bon kiri menta bagi kentai ru kila asdang man mikmat kila asdang man syam kila ai jing kili hala dia ba bele usun rang ula ban le bele ka kentai kamla ban le play shibun. Contestant number 10, kindly come and take the center stage. Kajikli epi kalomba, hakani kajing yakun, mono ita iba, ladu kajing aireng, dah katku kajing pejompi, bat balai. Play shibun hakani kajing kili nong bashar papila. The competition ba kelanjut tamangat tadi. Para jangan hi nama ikam dan kahit kepak kamjrong mayangan ni baru tiba kamnang hidup banyak. Now I call upon the contestant number 11 to kindly take the center stage, please. Hatu kat buka jipat jompi, pi yo iba kadong ko jompi, kadong nong patau, kakamla penban kiwei ne kumnu, kei ke jibab jompi. Masno guram ya kita ki question filal hajing pe jonga ti ngadang la ya kadong la jong hab banyak kiwei ki beriru kadong jongi kidang long don buram dan akol kidang kam duna kiti bayang surah kapandi habanya roh ya kadang lejong na masa anak pathawi tang kita question answer. And can we have contestant number 12? Kindly take the center stage, please. Kajikli kalong, kartum kajik pe jompi, nakaliang jompi, mono ita ibrio, ibabahabrio ta mangarik bertai, bat balai. Kublaya kajing keli kebapiai. Jing bahabrio dea baro ubrio ngidanya kajing bahabrio. Namar ba ublay ula thau ya la kajang kader kajing wonder jangi ubrio. Dea baro ngi bahabrio. Bat kumju ngaruhi nga bahabrio ngahon. Bat ngahon yakani kajing ai ubana lor yak ai ka ba ngala yo menta kublay shibun. Ngaruh apa ni jing bahabri jompi. And can we have the final contestant number 13, Manumnur Umpa Bandra, Tamba, Lara Piram Mataski, Kay reaction kami kong kajompi bapin, le pin don lai bin sin majong, bat balay, ay kadaw. Sa sisian nga ay kublay biang epi gisok nor gibadan buram. Bat kublay na mataga jingkli ke jongpi. Kajubab jonga kalong, ladang rem bakana ngam snowsi na marbang kandia kan ai kandia kalaban penlong yang bangan yakon biang hakadin, lachim snam dia hawai snam, bangan na bangan le biang, bangan yo ban raya kanam baladu. Ladang rem bakana ru ngam sim banlong diaw nrei ba ngan kemen na benta ki bajab ru namar bakila long ki ba 3 minute but ngam snowi ai ru ngan persyang hadu bangan dajab bless you. Thank you for that beautiful answer. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know. Tafti Namuro, please! Yay! Make some noise! New York City. Woo! Ain't that into morning coffee? Burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I did it for the first time. I stayed for a long time 'cause I like me better when I'm with you.
for these beautiful ladies, please. Couldn't banyak comment with Ani because this is the last day of the Tamasa, and after this Nilishit Shana. Aye, banyak bam khana. Ish biar ni tak kan? Poem Shit Shana banyak bam khana. Presiden like bam khana ni sekat nama please. Baru mah. Okay. Okay, before the final round, before the result, I'm like, baby, bye. And please, anyone, this is serious. Please buy Amul Taza for me 1 liter, please. Masa I bisa fish kan dayo na ni silang, ma. Please. Seriously. Ma. Ha? Entar baki na. Nga ngo. Kat cash nong dong patao. Kita tak miss. Tawa kata kacing nong jangan kalah hero because why? Kimistar kita jadi ndot. Tapi nam tak mistar kita ayak sebab masih dia menayas. You guys rock, man. Okay. All right. Can we have Audrey Kharthang Mao on stage, please? Audrey, are you ready? Oh my goodness. I think she kiwan siya man eh. Yes, Audrey. The stage is all yours. Give your best, okay? Yeah. Let's hear out for Audrey, please. Tabuday! Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah. Hey, I remember syrup sour, just some common analysis, but that's a name with some counterfeits. But now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down at this. You say with my roommate taste like you say for the analyst. Girl, I can buy your Westie girl with my base stuff. Ooh, that pussy good. Won't you sit it on my taste buds? I get way too petty. Once you let me do the extras. Pull up on your block, we break it down. We playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem. You just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still got Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest phone. My left stroke just went viral. Sit down. Liam, sit down. It's real. Destiny. My baby. Come on. Roll with me. You're my only girl. Come on, make some noise! Come on. Whoa. Nasiib में
Beautiful. Thank you so much. One is that this. One is that. Hi. Wow. Beautiful. Mana bahi kaya? That's that, what? It's the dance form ki onke ka. Kram. On cream. Hip hop and. Thai. Okay, Thai. Okay. What's your name again? Audrey Kharthang Mao. Right. Wow. Beautiful. Like mana bahi kaya pi? Like you learn by yourself. It's self-taught or. Mr. Nampathao. Alright, congratulations and all the very best. Okay, Kharthang Mao. If you guys know the song, I want you all to sing along the chorus, you know? Title of the song is Could You Be Love, y'all? Could you be loved? Nampathao. Could you love? Sing it now. Could you be loved? Could you be loved? Maulai Nampathao. I'll always love you.
Alright, Ibadan Dor Sanglen mo? Sanglen. Thank you so much, Kajisha Jopi. And I've heard like you are one of the Maugrawats, right? Maugrawats got talent. Mausunams got talent. Ilashim Menta, Mausunams got talent. Take a PD Benong. Final? Oh wow! Please, this is kata so close, so kind ba ide national kasi and kamtam na kadong Jopi. Take a ka message ko Jopi ka appeal shakilang shakipat ba le kamtam kinong support ko Jopi. Like what do you have to say? Aring misim sa taring. Ano sa? Oh, siya. Oh, thai de. Ngasuya to thai speed to baki aim to thai sa kading. Yeah, take your time, take your time. Take a message ng lang Jopi. Kung like kaiga appeal, let's say. Okay, nan on na kalang jungi. Vote ya i. Idang thai mapin ni sa. Yeah, vote ya ini i. Ibadan Dor Sanglen. Dah balik kung pa ngantip teh. Jadi si vote nam na. Kajung balik kelat sha. Kinong pinya jong ka dong nong batao. Ya ka Winterfest. Dia ngkat pa ni pi ki nong shishnong jong ka nong batao. Pakin ya rab lam yang dah ka vote da I voting kopen I pa voting kai we. Dia ngakwai fi ba fin vote yang pangan rap ya ka jing job jong ka shnong but ya ka shnong borok ko we de kunjo. Dia tanggung tahi ngasemula mi pi pan ngakwai fi ba fin vote yang pangan job ko please. Wow. So kan mau lada Iwan banterwa Shafi ban vote ban wana itu ikuban sa bawan ong ema kapta kita mister pi wana I kan ni ko pang betul na please shembet support ilong ka nam la kapta ka shnong ka jongpi ban kapta ka dong ban kapta barok ko ga ri ga si harin habut ma. So all the best and congratulations Shafi ma pi late class yung da class 10 so pilit matric mata next year so pilit high school you Sacred Heart Girls. Okay, so kibun ki talented young girls kibawan na ka Sacred Heart mo may sonom net. So all the very best and sa Shabha sa Pulibha ma minat ba. God bless you. Yes. Daka ayong ba suggest God bless you. Ma, thank you. Sa vote, okay? Finally for the moment we all have been waiting for. Who will be crowned as Miss Nong Patao 2019. The result is out. The Matik family, friends can support. So keep your fingers crossed and let's hope for the best. Ma, okay? And may the best, the gorgeous, the beautiful lady win. Ma. So are you ready, guys? All right. So here we are. The final countdown to the results. The contestants, please welcome them on stage. Music! Come on, guys, make some noise! For the final time on the ramp, please, big noise! Shout on top of your lungs, Kala, Kala, yeah! Waking up in this bed next to you is where the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. Okay. And do you wish as well, but you judges, to walk around? Yes? Yes? Okay, I kindly request the judges, beautiful and gorgeous judges, to kindly walk around, please, fast with their crown. Yay! I can't figure it out. There's something about there's something about got me wanting to want you but don't need you. Hey, I can't figure it out. There's something about her. 'Cause she walk like a boss.
Miss Teen India Glamour 2018 Helen Guwahati, and second runner-up at Miss Cherry Blossom 2018, letting take part in Miss North East and National Level Beauty Pageant, and Tanvi Marak, Miss Cherry Blossom 2018 winner, Miss Transit 2018 winner, and also subtitles as well, and will be representing in the national pageant. Thank you, yay! All right, once again, round of applause for our dear and lovely judges out there, please. Come on, the big one. They deserve it. Come jump! Yes. So I have the result, please. If anyone have the result with, okay, ta. Apa na ibig darama? Ta. All right. Okay. Any wild guesses? Who's going to be crowned as Miss Nong Patao 2018? 19, sorry. Kid. Tat na. Okay. So, all right. I have the result with me, and we have the second runner-up, the first runners-up, and the Miss Nong Patao results out here. All right. Okay. So all the best. Keep your fingers crossed, and yeah, just hope for the best. Okay. And for the second runners-up and the prize, it goes out to Miss contestant number 9, Miss Iberin Cinciana Carlingdo! Our second runners-up, please. I invite Miss Golda Patao to please. Mrs. Oh, sorry, yes, I need to make a pump. Sorry, Mrs. Take it as a compliment now, Miss. Mrs. Golda Patao to kindly do the honor, to kindly. Yes, okay. And nga khori ba Boni mo begin ay kanika gift hang ni ba Boni please. Nga thang tin ba Boni, a very jolly person, one of a kind. Congratulations, Miss Emirenciana Carlingdo. For the first runners-up, it goes out to contestant number contestant number 3, Miss Rifika Nongkenri. Miss Gola, please. Mrs. Gola, please. Can you do the honor? Round of applause, please. Mbak Boni, please. Wonderful. Takti, come down, please. Any white guesses, please? Huh? Contestant number? Okay, let's find it out. Who got the right answer? And finally, for the Miss Nong Patao 2019 is contestant number 13, Miss Quincy Jana.
Congratulations to all the winners and to the Miss Nong Patao 2019, and I request the winners to kindly walk the ramp for the last time. I request the winner and with Miss Nong Patao 2019 to kindly walk the ramp for the last time, please. Barok Langwood, yan, yan ka ramp. Yay! Congratulations to everyone, and especially to those who have not won but still for being part of this event. Like, you can take the backstage now. Yes, thank you. Ang Jing Tap Tiga Pajam Soba, please, ya Baro. Shandor Shibuya Ningkong, Tasi Baar. Tabari Balang Bala Ide, EU Sylvia Mary Shooting. But he Mrs. M. Carlingdor. Marvelous.